Pozdrav narode, dobrodošli na kanal. Danas krećemo sa novim projektom, a to je jedan auto mog kolege. Reč je o BMW serije 5. Na ovom autu nećemo imati toliko posla sa limarijom, uglavnom je znači farbanje, neće biti mnogo gitovanja. Branik ima da se gituje, imamo tu je bio udarac, jedan blag, ništa strašno. Onda idemo ovdje malo da ispravimo i da se ofarba normalno ceo branik pošto je u poprilično lošem stanju. Ovdje ima malo gitovanja isto, tako ima. Na ovom krilu je puko git ovdje, znači već je bilo gitovano i farbano. Haubu također farbalo celu, u očajnom je stanju od kamenčića. Bukvalno cijela hauba, kao što vidite i ovdje. Čak ima i na kraju gore, isto ovdje. Tako da haubu farbamo celu, morat ćemo s bojom da idemo pa sigurno do ovdje, pošto ovo krilo farbamo. Radit ću špicavanje i vamo nestano da idemo dalje sa bojom da ne bi bilo razlike poslije između krila i vrata. Sad ima još tu par oštećenja koje ćemo da zatačkamo. Evo ovdje. Što se tiče ovog prednjeg desnog krila i njega ćemo da farbamo. Ima isto par oštećenja i ovdje također. U krilu ću da špicavam prednji kraj. I onda normalno poslije ćemo da izlakiramo sve do kraja. I farovi su skroz žuti, u očajnom su stanju. Tako da ćemo da radimo i lakiranje farova. Znači farbamo čitav prednji kraj, krilo, hauba, branik i lakiramo farove. I farbaju se zadnja dva krila, zato što na rubovima ima rđe. Evo ovdje. I unutrašnju stranu, evo ovdje, tu, i na drugoj strani isto tako, trebam dužinom ivice, tu, i unutrašnja strana također. Ništa, idemo polako da uteramo auto i da ga dignemo na procnoje i da krenemo sa radovima. Idemo! Skrenut ću potkrila kako bi mogao da skinem prednji branik. Skinut ćemo farove. Treba da rasturimo komplet branik, znači da poskidemo sve sa branika kako bi ga pripremili za šmirlanje. Također i ovdje potkrilo ćemo skinuti. Pozadnje neću skroz da skidam branik, tamo ću da ga iščupam ovdje kako bi mogao da obradim. Skinut ćemo stopaljke, zato što ovdje treba da se izlakira lepo ivica. I to je to, nastavljamo.
da neko može da farba krilo, da ne skine bočni žmigavac, stvarno ne znam šta mu je bilo teško. Jedva sam skinuo sad ovaj bočni žmigavac, zašto je zalepio za lak. Ali dobro, zato ćemo mi to da uradimo kako treba. Raspakovali smo benku, poskidali pod krila, skinuo prednji branik, farovi. Branik sam potpuno demontirao, poskidane su sve maske, maglenke, parking senzori normalno, maske bubrezi što ih zovu, kako bi se to sve lepo farbalo i kako bi se lepo pripremilo. I ovo ću da skinem ove poklopce, u stvari može neće, nema potrebe, tu su veliki zazori, tu će lak da uđe lepo. Sad ovdje postoji jedan mali problem, ovo krilo ne bi smjelo ovako da radi. A koliko vidimo ovdje fali jedan šaf, to nije problem, to ćemo da rešimo. Veći je problem ovdje ovaj nosač fara koji je pukao, tako da verovatno ću ovdje da ili povarim ovu plastiku, ako ima plastika skinut ću da vidim, to onda nije problem. Ili ću jednostavno za ovaj metal, ovaj ovdje metal, da ušafim ovdje jedan hošaf kako bi to držalo na tom mjestu, pošto na ovom ovdje ne drži jer je tu polomljeno. I ovdje je također bilo iskočilo iz ovog falca, to sam sad vratio, bilo je van, zato to nije stalo kako treba. I ovdje ovo krilo nije stalo kako treba, to isto moram da lepo uštelem, da vidim šta se dešava. A vjerojatno to sve je bilo zbog ovoga, zato što krilo nije lepo stalo. Uglavnom testirat ćemo više puta, u više navrata, da taj branik stoji prvo kako treba, pre farbanja, pa tek onda ćemo da ofaramo, kako kasnije ne bi imali nikakvih problema. Ništa, auto je demontiran. Sad pošto je napolju mrak, a već je evo 10 sati, idem polako da se spremam za spavanje. Ja sam ujutru prva smena, ali čim dođem s posla nastavljamo da radimo. Vidimo se ujutru. Da vidim šta? Rukavice. Tebi jedna, tebi jedna i vidiš mi dlata ovaj branik. Koji? Taj. Ovo je veliki? Da. Ovo je na svijetu. Evo nas, nastavljamo sa radovima danas. Jeli pomoćnici? Ajde mi odmah se dogovorimo za platu. Koliko tražite vi za to što ćete raditi? Koliko vi? 200 dinara. Ti? 17 dinara. Ti si jeftiniji, ti mi se više sviđaš. Ajde dogovorimo ovako. Vi još mirlate taj branik, a ja da vam kupim po Kinder jaje, može tako? Može. A, jel dosta Kinder jaje? Da. Znači po jedno Kinder jaje? Da. Dogovoreno. Ajde. To. Radite, a ja odo pozadi da radim. Ovo je očišćeno do metala. Sada ću da nabacim epoksidni primer, pa tek posle ide gitovanje.
Evo, upravo sam obeležio sva oštećenja na haubi, sve rupice od kamenčića, čisto kako bi mogao da vidim, da napravim strategiju kako ću da ofarbam. Pošto krilo ne smijem da farbam do vrata, da ne bi tu bilo neke razlike u boji, ići ću negdje do pola krila. Što znači, evo, označio sam ovdje, do ovdje smijem da idem ovako farbu na haubi, ove rupice ovdje ću da popunim sve sa samom bojom, uzet ću malo špric i popunit ću samu rupu, malo prešmirlam i posle prelakiram celu haubu. Sve ove ostale rupe dalje ću da popunim sa gitom i špric gitom, tako da će to da bude mnogo lakši, brži posao. Isto je na ovoj strani, znači krilo farbam do ovdje, tačnije i ovdje imam još jedno oštećenje, još jednu rupicu i to moram da popunim. Nažalost i ovdje ima 3 rupice, ali moram to ostaviti, tu ne smijem da nanosim boju. I idemo do ovdje ovako boju, ušpricavanje i to će da bude odlično. Daj da rešimo ovaj kit ovdje. Branik ide sve u špric git. Ovdje dokle ova linija, dotle ćemo isto također špric git. I to je to. Idemo dragi. Narode, pripremljeno je sve za špric git. Nisam htio mnogo da vas smaram sa šmirlanjem. Sad mi je ostalo da prebrišem auto i da zamaskiram, nabacim špric git. I to će biti to za ovaj epizod. Pa nadam se da ćemo stići u sljedećoj epizodi da ošmirlamo špric git, da pripremimo za farbanje i da ofarbamo. To bi bilo super da se to ne oteže u mnogo epizoda, već da se završi što brže.
I evo ga drugari, završen špric git, nabacio sam 3 sloja špric gita, posljednji sloj sam, u stvari 4. Četvrti sloj sam razmutio malo crnog špric gita i nabacio kao maglu, da bi to služi kao guide coat. Ništa, završen je ovaj dio posla i s ovim završavamo ovu epizodu. Vidjet ćemo se u narednoj gdje ćemo da šmirglamo, pripremamo haubicu i nadam se da ću to uspjeti da spakujem sve u narednoj epizodi. Pripremam farbanje. Uglavnom, meni je ostalo da operem pištolj, a mi se vidimo u narednoj epizodi. Ćao, vidimo se.